انا اسمي يوسف وانا عندي 18 سنه، بنيت جسم زي ده، وصلت ل 15000 متابع على اليوتيوب، وكمان بدات اعمل فلوس اونلاين. فانا في الفيديو ده هقول لك السيستم اللي معمول من 8 خطوات اللي انا اتعلمتهم من الشخصين دول، اللي بيخلوني احب اعمل الحاجات الصعبه. هتحب تعمل حاجات صعبه بعد الفيديو ده. وكمان اي حد من غير اي انضباط ممكن يعمل كل الكلام ده، وده اخويا اللي بدا يعمل الستبس دي ووصل للجسم ده لوحده. فيلا ندخل في الفيديو. معظم الناس بتكذب على نفسها، بتقول انا عايز ابقى منضبطه من اجل الانضباط وابقى انسانه كويسه وابقى انسان كويس، بس كده. ده مش موجود، ده مش حقيقي، ده مش عند اي حد في العالم. انت لازم تبقى منضبط لخاطر السبب، مش من اجل الانضباط. واحد زي كريستيانو مثلا منضبط عشان عايز يبقى احسن لعيب كوره في العالم. انا مش هبهدل نفسي ولا حد هيبهدل نفسه لو هو هيبقى منضبط على ولا حاجه. طب انا لو منضبط على ولا حاجه هيجي لي ايه؟ مش هيجي لي اي حاجه. فانت لو عايز فلوس، لو عايز ناس تحترمك، لو عايز مثلا تاتراكت وومن كويس، مش مش غلط انت تبقى عايز الكلام ده. الناس هتفتكر لا انت مش فاضي وعندك الكلام ده وتبقى منضبط وخلاص. لا، ابقى منضبط وخلاص ليه؟ والانضباط ده عامل زي العضله، كل ما انت تدربه اكتر بيقوى. يعني هديك مثال، فانا الانضباط بتاعي اكيد اقل من كريستيانو رونالدو، واكيد اقل من ايلون ماسك، عشان ده بقاله 20 سنه منضبط، ده بقاله 30 سنه منضبط. فاكيد الاسبوع بتاعهم هما الاثنين هيبقى احسن من الاسبوع بتاعي، هيعملوا حاجات منضبطه اكتر من غير لما يحسوا هم بيعملوا حاجه غريبه. فالديسبلين ده زي العضله، هتدربه وهيقوى وهيبقى احسن بعد كده. وتالت حاجه عايز اديك مثال، واحد اسمه احمد وواحد اسمه ادم. تمام؟ احمد بيفضل يفكر كتير قوي 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 قبل ما يعمل اي حاجه صعبه. تمام؟ ادم مش قوي، بيفضل يفكر شويه كده وبعدين يروح على طول يعمل حاجات الصعبه. تفتكر مين هيعمل حاجات صعبه اكتر ويبقى منضبط اكتر؟ اكيد ادم، عشان ما بيفكرش. على فكره التفكير في معظم الاحوال على فكره مش حاجه كويسه، عشان الناس اللي بتفكر كتير دي ما بتعملش اي حاجه. الاوفر ثينكرز، يعني بطل تعمل اوفر ثينكينج. اوفر ثينكينج ده عكس الانضباط. عشان انت، انا حتى لو انا فضلت افكر الفيديو ده هياخد وقت ومش قادر اعمله، مش عارف ايه، مش هعمله. وساعات فاكر على فكره افكر في الحاجات دي، بس انا عشان دربت نفسي ان انا اجنور التفكير بتاعي، خلاص اروح اعمل حاجه اللي فيها وجع على طول، عشان مش عايز الوجع ده يفضل وقت طويل. بقفل دماغي واروح على الحاجه الصعبه على طول. ورابع حاجه، الانضباط طلع ليه معادله. انا اول مره اعرف كده، انا وانا بعمل الفيديو ده عرفت الانضباط ليه معادله، وانا اقتنعت بيها 100%. وهتاخدك من 3 حاجات بس سهلين جدا. اول حاجه، اهميه الهدف الشخصي. تمام؟ انت لو الهدف بالنسبه لك مش مهم، مش هتبقى عايزه، خلاص انت هتبقى منضبط ليه؟ لازم يبقى عندك اهميه شخصيه ليه. وبعدين بلس المتعه النفسيه لتحقيق الهدف. لازم يبقى عندك متعه وانت بتحقق الهدف. لو انت كل يوم كاره حياتك وانت بتحقق الهدف ده، مش هتبقى عندك انضباط. وبعدين ماينس التكلفه النفسيه لتحقيق الهدف، عشان اكيد هيبقى في تكلفه نفسيه. اكيد انت كل يوم بتجتهد، هيبقى في منتل وفيزيكال حاجات يعني انت بتعملها كل يوم. التكلفه دي هل هي عاليه او ولا واطيه؟ لو مثلا جبنا مثال، انا وانا بعمل فيديوهات، انا الاهميه الشخصيه بتاعت الهدف بتاعي بتاع اليوتيوب مهمه جدا بالنسبه لي، وما اقدرش اعيش من غيرها. المتعه النفسيه، انا بستمتع وانا بعمل فيديوهات فاكيد هعملها. والتكلفه النفسيه بتاعتي قليله، ما بحسش ان انا بضغط على نفسي قوي وانا بعمل فيديوهات، عشان خلاص اتعودت. في الاول كان ممكن ال3 حاجات عندي دول ناقصين شويه، وبالذات دي التكلفه كانت عاليه. انا كنت بخاف اطلع على الكاميرا اتكلم. دلوقتي انا مش بيهمني اي حاجه ولا اي حد يقول ايه، فبطلع اتكلم براحتي، فالتكلفه قليله دلوقتي. فبص على ال3 حاجات دول دلوقتي، خد نوتس وشوف هل في حاجه من ال3 دول ناقصين عندك. لو في، لازم تشوفها دلوقتي عشان تعرف تحقق الهدف بتاعك ويبقى عندك انضباط. من غير ال3 دول مش هيبقى عندك انضباط. ده اسمه معادله الانضباط. رقم 5، يا اسطى الموضوع صعب. بصراحه انا بيحصل لي نفس الحاجه دي، ساعات افضل افكر كتير جدا جدا جدا، حاسس ان انا محبوس مش قادر اعمل الحاجه الصعبه دي، خلاص دماغي قفلت ومش عارف اعملها. فده احسن حل انا شايفه، وانا بعمله تقريبا كل يوم، عشان كل يوم بيحصل لي الحاله دي. بس انا بعرف يعني اعديها بسرعه، عشان انا بعمل حاجه اسمها جورنالينج. تمام؟ يعني دي دوت بتوع 2025 بتوعي. دي اول واحده اتملت، انا مش عارف ليه الوان كده ورينبو، بس اتملت. تمام؟ وفيها حاجات صعبه، يعني انت حد قراها بصراحه يعني هيستغرب. ودي تاني واحده اللي هي دلوقتي انا لسه بملاها، وما فيهاش حاجات قوي. بس الموضوع ساعات يبقى صعب قوي فعلا، ودي حاجه انا شايفها بتحل الموضوع، عشان كل حاجه انت بتقولها بتبقى موجوده على ورقه وخلاص، تبقى عارف انت خلاص
دماغك بقت كلير، ودلوقتي ممكن تعمل القرار وتبقى منضبط. فده خامس حاجه، جورنالينج. جربه لو الموضوع صعب يا اسطى قوي. تمام. ورقم 6 هنبتدي بكوت من كتاب انا بحبه جدا، بيقول who you are is defined by what you are willing to struggle for. وده من احلى كوتس قريتها في حياتي. وده بيقول الناس اللي ما عندهاش انضباط ما عندهاش كونسبت اسمه التضحيه، مش عارفين ازاي يضحوا. هم عايزين كل حاجه في مستقبلهم اللي هو فيوتشر، ومش عايزين يضحوا الناو. عايزين يلعبوا ويتفرجوا على انستجرام ويهزروا ويعملوا كل حاجه، وعايزين كل حاجه كويسه، عايزين الفلوس، عايزين صحه كويسه، مش عارف دي صحه، وعايزين كل حاجه كويسه بس مش عايزين يضحوا. وانا قلت لك في اول الفيديو هيبقى سهل، الموضوع مش هيبقى سهل، الموضوع عمره ما هيبقى سهل. اللي انت تبقى منضبط وعندك انضباط لازم هتضحي، ولازم في حاجات انت تبقى عايز تعملها ومش هتعرف تعملها. دي الحياه، وانت لو عايز توصل لاي حاجه كويسه لازم تعرف تضحي ازاي. مش هفضل احليها لك ولا اي حاجه، لازم تعرف تضحي. رقم 7، انا عايزك تخيل انت الشخص ده. تمام. وكل العيال دي بيشربوا سجاير وقاعدين على انستجرام وما بيعملوش اي حاجه مفيده في حياتهم وبيبوظوا حياتهم، وانت عايز مثلا تعمل فلوس وتروح الجيم. تمام. وتحسن من حياتك لاي سبب، مش لازم فلوس وجيم، بس اي حاجه يعني. عايز تبقى شاطر في المدرسه، ودول ما بيعملوش اي حاجه من الحاجات دي. تفتكر انت هتعمل الحاجات دي؟ مستحيل، مش هتحصل والله. ف you are the average of the 5 people you hang around with. تمام. انت لو انت يعني هم 5 دول بايظين، انت تبقى السادس بتاعهم. تمام. مش حاجه صعبه انت تعرفها. surround yourself مع ناس فاهمه هي عايزه ايه. بس انت في الاول مش هتلاقي ناس، انا مش هكدب عليك، انت في الاول هتبقى انسان لونلي حتى وانت شغال على نفسك. انا كنت كده وما لقيتش ناس غير بعد شهور لما اشتغلت على نفسي، عشان كنت استاهلهم في وقتها. انت لو لسه ما اشتغلتش على نفسك وما عندكش اي سكيلز وما عندكش اي ايفيدنس انت كويس، انت ما تعملش ديزيرفينج ناس كويسه. في واحد مره في الكوميونتي بتاعي قال لي هو في اي هاك اللي انا ابقى منضبط اكتر وانا اشتغل على نفسي؟ فانا قلت له لا، مفيش هاك. بس انا بصراحه لو فكرت فيها، في هاك صغير انا بعمله كل يوم عشان يحسن من انضباطي شويه، وده اسمه ال5 second rule. تمام. بعد لغايه 5، وده حاجه عبيطه جدا، بس بعد لغايه 5: 1 2 3 4 5، وبعدين اقوم اجري اروح اعمل الشغل بتاعي، اي حاجه، اروح اتمرن، اروح اعمل البيزنس بتاعي، اليوتيوب. بعد لغايه 5 وبعدين اول ما اشتغل على طول ما افكرش. ودي تكمل الاوفر ثينكينج اللي احنا اتكلمنا عليه في ستيب 4 او 5. ف 8 حاجات ازاي تبقى منضبط اكتر. ولو عايز يبقى عندك استمراريه اتفرج على الفيديو ده، ولو عايز تبتدي تتفرج على الفيديو ده.